UPPL long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Bora long live, long live, long live. Bora long live, long live, long live. Bora long live, long live, long live. बिसायख'थिनि सिगांनो जयनिंनि दोहौ UPPL हानजायाव लकसभा बिसायख'थि जानो बोसोरसे समानो दंबावोब्लाबो UPPL दोलोआव रायजो राजानि आखाइ दैफैनायखौ होंगो दोंगो नुनो मोननाय जादों। दिनैबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां BCDCनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय देवलगुरि गामिनि गावबुरा समसल हकजों लोगोसे गामिनि गासै मुस्लिम आरो राजबंशी रायजो राजाफ्रा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि EM रनजित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबहोयो। बेजों लोगोसे 13 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल BCDCनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बेंटल अन्थाइबारि गामियावबो 142 सा BPF राजखान्थि हान्जानि मददगिरि मुस्लिम हारिनि रायजो राजायाबो EM रनजित बसुमतारीजों आखाइ दैफैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव गावबुरा आरो रायजो राजाया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय BPF सरकाराव देवलगुरि गामिनि मोनसेबो जौगानाय खामानि मावैनि थाखायनो गामियैनो UPPLआव आखाइ दैफैयो होनना बुंथियो। दिनै शुक्रबार सान बिनिनो 2023 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बर बे 8 सेप्तेम्बरा जोंनि थाखाय खोब मोजां सान होननानै जों साननांगोन। स्पेसियेलि इस्लाम धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय बे गोथार सान। दिनैनि बे सानाव जोङो अन्थाइबारि गामियाव दहाय फुङाव 142 सा मानसिखौ गामि हलैनो BPF निफ्राय जोङो UPPL दोलोआव जयेन जाफैनायखौ जोङो बरायनो मोनदों। आरो दा बे 2 नाम्बार बेंटल आरो बेंटल सेरफां हालामनि जे 120 सा मानसिया UPPL दोलोआव BPF निफ्राय जयेन जाफैबाय। गतिके बिनिख्रुइ गोजोनथावसिन सान दिनैनि साना जानो हाथावना नङा होननानै आं सानो। आं बेक्तिगत भाबे खोब गोजोननाय मोनदों आरो UPPL दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों। बिथांमोना जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति मोनसे खावलायदों। जेरै थांनाय नैबे बोहैथि दानखौ लानानै 2 बोसोर जोंनिया 9 दान सोलिगासिनो दङ। बे 2 बोसोर 9 दाननि गेजेराव जेरै आगोलनि 17 बोसोर असान्तिखौ जोगारनानै असान्ति सृष्टि खालामनायखौ जोगारनानै 2 बोसोर 9 दाननि गेजेराव जे सान्ति गायसननो हाबाय आरो बे सान्तिया जुगामि जाबाय, बेखौ लानानै खोब गोजोननाय मोननानै बिथांमोना दिनै BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयेन जाफैजोबदों। आरो बे सान्तिखौ जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो जुगामियै लांबाय थागोन आरो जोंनि गेजेराव खुनु जात पातनि पार्थक्य गैयालासेनो जोङो जोंनि समाजखौ दानायनि थाखाय जों गोसो मोदोम जिउ होनानै मावगोन। रायजो राजाफोरनि खोथासिनो थायो नोंथांमोना ইয়াত বর্তমান জমা হওয়াটো প্রায় 300-400 হবই মানুষ এনে মানে আমি বস্তুতে গম পাইছো না, বস্তু আনা যেটো সব শেষ হল 400 মান হব। 300 হ্যাঁ আগত ইমান দিন হয়তো BPF কাম কৰিছিল, BPF খাটিছিল, তাত সাপোর্ট আছিল, কিন্তু ইমান দিনে যিবিলাক কাম হ'ব লগা সেইখিনি কাম হয়তো পরিপূর্ণ কৰিব পৰা নাই BPF। কিন্তু আজি নতুন সরকার আহাৰ লগে লগে দেখা গ'ল ইহঁতে যথেষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে অলপ আগবাঢ়িছে। ইহঁতে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে, ইহঁতে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰি আছে। সেইকাৰণে এটা কথা ৰাইজে সবসময় ভাবে যে যায় রাজা হোক আমি তারে পড়ছি। বর্তমান যেহেতু ইহঁতে ৰজাৰ নিচিনা চলি আছে, ইহঁতে আমাৰ সমাজৰ কাম কৰি আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰি আছে, পুল দলং আমাৰ এখন দি আছে আৰু লগতে দলংখন দিয়াৰ পিছত আৰু কথা দিছে ইফালে এটা ৰাস্তা বনাই দিব কবৰস্থানলৈকে, আৰু এটা আমাৰ ইফালে বক্স কালভাৰ আছে, সিহঁতো এইটো মনে মনে আলোচনা হৈছে, এইটো পিছত সময়মতে দিব। যাৰ কাৰণে যদি এনে ইমানবিলাক সুবিধা, আমি কিন্তু বহুত ভিতৰত থকা মানুহ, যদিও এনে আগফালে দেখা পোৱা যায় কিন্তু আমি বহু ভিতৰত, আমাৰ নিচিনা আমাৰ গাঁৱৰ নিচিনা একদম কমজুৰি বুলি ৰাস্তা ঘাট ক্ষেত্ৰত মানে একদম কমজুৰি বুলি ক'ব পাৰি। সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমাক সহায় কৰিছে, গতিকে এই চৰকাৰে UPPL পাৰ্টিয়ে, গতিকে সেই কাৰণত আমি এতিয়া ভাল হ'ব বুলি ৰাইজে অলপ বিবেচনা কৰিছে।